Ne znam kako bih započeo ovaj video. Morat ću malo biti ozbiljan. It's time to stop! Najbitniji razlog zašto nije bilo videa je... Pa zato što mi puca kurac. Kada bi sumirali zašto nije bilo videa dugo, pa imam par razloga. Najbitniji je taj da nemam ideja za video. Kad bi me pitali šta mi je najteže tokom pravljenja videa, rekao bih pisanje skripte. A to će biti na televiziji? Brate, nije mi problem sjesti i montirati video po 12 sati, ali zato da smislim ideju i da napišem skriptu mi treba onoliko koliko treba baki prasetu da izbaci pjesmu sa njom bla. A sve na meni Fendi, Versace mi je bluza. Hejteri se tresu kad na Insta gori. Također se bavim i muzikom, sviram gitaru, idem u školu, treniram i zadnjih mjesec dana sam imao dosta takmičenja, ali to ne mijenja činjenicu da sam bio lenj. Jebeš ti kad neko kaže: izvinite što nisam snimao, imao sam obaveza oko škole. Brate, budala uvijek nađe izgovor, a pametan rješenje. Tako da ne odugovlačim, pređimo na stvar. Pošto kako je počela ova godina, skoro ništa nisam gledao od animea do zadnjih mjesec dana, od tad sam se malo pokrenuo s animeima. Tako da ću proći kroz anime koje sam pogledao, čitati sinopsis, prokomentarisati ga i reći da li je vrijedno gledanja. No i boli me kurac. Kao što se po nazivu može zaključiti, u ovom animeu se radi o tome da uzmete ovu malu bombu, bacite i onda bude... Ovo je glavni lik, Ryouta Sakamoto. On je nezaposlen i živi sa svojom mamom. A njegovo jedino pravo dostignuće je to što je najbolji igrač u Japanu popularne online video igre Batum. Međutim, njegov miran život će se promijeniti kada se nađe nasuka na ostrvo usred ničega, sa malim zelenim kristalom ugrađenim u lijevoj ruci i bez sjećanja na to kako je tamo stigao. Na njegov šok, neko je odlučio da ponovo stvori igru koju voli u stvarnom životu, sa ulozima na život ili smrt. Pravilo glasi da moraš sakupiti 7 kristala da bi oni došli po tebe. Al fazon je u tome što će taj kristal spasti tek nakon što osoba koja ga posjeduje umre. Ovo mi bukvalno PUBG sa bombama. Iskaču iz aviona sa padobranom, dobijaju dropove sa hranom i tako dalje. Glavni lik je malo kontraverzan, pošto bukvalno u prvoj epizodi ubije lika, a kasnije kaže kako ne želi da ubija nikog. Ova tu likuša je kamikaza koja je spremna u svakom trenutku da se raznese sa nekim u džihad stilu. Iskreno, anime kao anime je dobar. This right here is my favorite thing ever. Likovi su upitni, sviđa mi se. Ima 12 epizoda, tako da vam može kvalitetno utrošiti malo vremena. Odakle početi? Ako ne znate šta je ovo, onda i bolje da ne znate. Ovo vam je djelo autora Death Note-a i Bakumana. Pošto mi je mrsko da prepričavam, ja ću to ukratko svojim riječima. Imate glavnog lika, porodica mu je mrtva. Nema nikog, u prevodu depresivan je. On odluči da se baci sa zgrade. Uzmam kesu, uzmam papir, gledam, prelazim preko ulice, kako zabacujem kesu, vidim frera, pogledam slučajno gore u avaz, vidim frera kako skače, ali znaš kako skače, on isto kada skače u bazen. Međutim, hvata ga ovaj anđeo. Onda konverzacija ide ovako. Hej, da li želiš postati bog? Ne. Nema veze, evo ti krila i crvena strela sa kojim kad pogodiš nekog, on će se zaljubiti u tebi i vraća sve što mu kažeš. I to je to sve u svemu. Yeah, it's rewind time. Postoji tih 12 božjih kandidata koji se trebaju međusobno pobiti da bi se odredilo ko će biti sljedeći bog. Kad sam vidio da svi ljudi pljuju po animeu, mislio sam da pretjeruju, ali brate, ovo je stvarno stranje. Sebi sam htio iskopati oči 20 puta zbog glavnog lika. Kako neko onoliko može biti glup? Njegova glupost se prkosi sa granicom normale. Ona njegova djevojka je glupa kao i on. Jedini likovi koji su mi se i donekle svidjeli su Nanato, koji eto i nije toliko glup kao ovo dvoje, Nasa, za koju sam mislio da će mi najviše ići na kurac, ali zapravo je bila OK, i onaj s vikama je bio normalan jer je radio nešto. I jedan lik
kojeg ne smijem spomenuti jer je to spoiler, a da zaboli me kurac, to je naučnik Yone Dagaku. Ima 24 epizode i sve u svemu ne preporučujem. Ovo je malo čudno objasniti. Ako imate 6 minuta, otiđite ga odmah pogledajte. Ovo vam je kratak original inspirisan od istoimene pjesme Kyoe Yoshioka. Vjerovatno je znate iz prvog openinga Seven Deadly Sinsa, Bleach endinga 7 ili svima poznati opening iz Naruta zvani Blue Bird. Art je predivan, muzika također, tako da ako imate 6 minuta, toplo preporučujem da odete pogledati to na brzaka. Sad ću na brzaka proći kroz nove sezone Outa i Demon Slayera. Kod Demon Slayera se ne bih mnogo zadržavao, posao koji je studio trebao uraditi je određen na nivou, stvarno animacija jebe Kijevu. Ali zato dio sa pričom je malo za kurac. Ali bože moj, animacija je izvadila prosjek. Dok kod Outa može se reći ista stvar, samo što je priča na nivou sa pomalo bullshita. Iskreno, brinuo sam se kako će mapa uraditi onu scenu sa puno kolosalnih titana, ali uradili su je veoma solidno. Kada bih poredio Demon Slayer i Out, rekao bih da je Out bolji. I sad najbitniji anime koji sam gledao, to jest rivačovao je Mali Naruto. What? Bro, what are you talking about, man? I to sinhronizovani. No, God! No, God, please, no! 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 Brate, koja je to nostalgija. Pogledao sam prvih 50-60 epizoda fazon do one borbe između Gare i Naruto. Znači, toliko sam se vratio u djetinjstvo. Mada gledao sam ga na sajtu na kome ti iskoči 9 jebenih reklama u najboljem slučaju da bi pustio samo jednu mrtvu epizodu. Ali ja sam to mirno podnio. Mamo li vam je event propalo više od 500 jebenih reklama sam vam otvorio. Razmišljam da napravim video najbolje scene u Malom Narutu ili video svaki ark u Malom Narutu. Ali o tom potom. To bi bilo to od anime koje sam pogledao. Trenutno gledam Mei Hime i Moriarty the Patriot, za koji ću snimiti video kad ga završim. Iskreno, jedan od najboljih animea koje sam u zadnje vrijeme gledao. Preporučujem svima, i vama, i mamama, i tatama, i babama, i dedama, i kerovima, i mačkama, i ribicama. Znači svima. Htio sam da video bude kraći do možda 5 minuta, ali kako vidim... Fortuna! Ali nek ide život. Svakako nisam toliko cringe koliko su ljudi sa IDJ showa. Amana gde si, s kim si sad, daleko neki drugi grad, što dalje nek si srećnija. Razvalite like ko Will Smith, Chris Rocka. Čekaj, mogu ja to bolje. Razvalite like ko Kristijan Golubović, Krušku u zadruzi. U stvar čekaj, imam još jaču. Razvalite taj like kao ja vašu mamu.